di Padang, Rakana Maling Kundang, Ahmad Rahman yang ado di Aceh Raya, Bandua di awaknya, Durhaka Bakpoma, Benkakaya Kasenan, Tanle Naturima, Ahmad berangkat laju, Unanggro seberang, dengan tujuan ke Denanggro, Malaka, Bantrep, Lawet di Sinan, Ahmad Pikakaya, Baksago Urowatenyan, Jaksa Welkrong Raya. Ban Gedeng Wohaba, Ahmad Gadiwo Rajang, Bedoh Poma Sayang, Gejak Kalon Le, Ricang Boh Manok Siblah, Kuah On Murong Jak, Intat laju langsung ke anak tercinta,